Makiria ma family 10 iria iturite na wagagu mugundaini wa kambuni ya Malewa Ranching mwena wa Kipipiri kaunti-ini ya Nyandarua ni ciamukirite taito ciao. Akiaria thutha wa kunyitanira na kiama kia mugunda uyu na maabitha angi a thirikari kuhe family ici taito ciao, mubunge wa Kipipiri Wanjiku Muhia augite ni ehariirie kunyita mbaru ugai wa mugunda uyu niguo kunina ndogamano iria ikoretwo ho kwa ihinda iraya. Mugunda uyu ni gikoretwo na ngucanio kwa miaka itu yothe kuma ria twaciarirwo o nginya umuthi, na koguo ni ta muheshimiwa wao ndirenda kuga no muhaka riu twethe kihonia na nigetha tuhote kurikia maundu maya to tutingigitura cira magoti-ini. Wanjiku augite makinya maria matigarite niguo ugai wa mugunda uyu wa Malewa Ranching urikirire ni munini muno, akiuga arugamiriri a mugunda uyu mahanyukie mihango ino. Uria utigarite ni munini gukira 5%, koguo turenda kuhe chairman mieri 3 tukirigirira June no makoma makirikiriria, no tutingikiuga ati no muhaka marikie hindi iyo tondu kihonia nikio most important. Mwena-ini wao arugamiriri a kiama kia mugunda uyu matongoretio ni muikariri giti Chege Njaga Mzalendo ni maniriire kunyitanira na thirikari niguo gwetha kihonia kia ugai wa mugunda uyu. Maundu mane tureka mitigation itongoretio ni DCC, Mheshimiwa is also a member, the DCC surveyor is a member, the county government they are also members of the National Commission, na ni turetikia mathina macio wona twa marehe tuma download wega tondu mundu kwiturura njira iria gerete ya ruo. We have an answer. Njaga augite makiria ma migunda 220 iria yaturirwo ndiri na taito ingi makiria ma 250 iria ciaturitwo ni arugamiriri a hau kabere ikoretwo ikigucanirio ni amemba. He taito ciheanitwo gakura tuge nyumba ino kana muci uyu taito hetwo jirani wa gatatu. Mihango ya kurunga mihaka ya mugunda uyu wa Malewa uria ni wa eka 5,200 itanyitwo kurikirira ihinda-ini ria mieri 3 yukite, amemba makiorio gutwara mateta mao. Kama kuna shida kuja kwa ofisi, wala wamekuja kwa ofisi kama ile familia tunaitishwa hapo. Tumekaa chini tukaeleza shida yao, ndio hao wako pale wamesaidika. Kikisi aria mena taito kori au shidi kwa wekagirwo search official search mundu angienda kumenya mugunda wake uria uigana kana mugunda wake green card ni gwirauga. Mwena-ini wao amemba aria mahetwo taito ni makenereire uteithio uyu makiuga riu ni mekuhota gwikuria. Ndakena muno muthenya wa umuthi na ndona Ngai na maitho ni tondu kuringana na tukoragwo na guku nja tukihurwo ona tugwiciritie tiguo kwahana ni kwagira muno 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 muno. Bare yari kuo ni athirire magerio matuonaga ni mathire tunacemani uyu. Yerifotera ceceni ya Kameme TV, Titagwo Wanjeri wa Kariuki. Yes.